apa nasib yang bangadan duwe laki kaberan kerja ning prapatangan hasilnya lumayan wong wadon jaluk duite alot pisan mamah neni tapi kanggo demenan duit beli weru eman dicokot lambene metu jutane kaya duit wis langkam bapane dugal bae atine duwe laki sampeyan doyan tuku serabi onlinean mamah neni baka bengi metu pengen belanja kuli duwe laki jahat ning rabi mamah neni duit ladang calon awahyu nabung ning barisan anak dewa pengen tuku serabi onlinean awahyu pengen belanja kuli pengen belanja kuli duwe laki jahat ning rabi awahyu kula duwe laki awahyu mabok tanggane brutu adewa wong lanang sing happy ati kula sing nafsu awahyu anak dewa tapi kanggo demenan awahyu duit beli baru eman mamah neni dicokot lambene awahyu metu jutaan anak dewa kaya duit wis langka mbok bapane awahyu anak dewa dugal bae atine duwe laki awahyu doyan tuku serabi onlinean awahyu anak dewa pengen belanja kuli pengen belanja klanti duwe laki jahat ning rabi awahyu duit ladang caloan nabung ning barisan pikiran wis campur setan anak rabi klanti pengen belanja kuli duwe laki jahat ning rabi awahyu kula duwe laki awahyu mabok tanggane brutu mamah neni wong lanang sing happy hati kula